snaga, baš kako su javili sinoć na vijestima. Sunce i jutros izgubilo sjaj. Stvarno bliže nam se kraj, moram priznat, čudan osjećaj. Kažu, jučer iznenada su se otvorila vrata nepoznate dimenzije negdje pored Marsa. Iz njih je izletija ogroman asteroid i sad juri prema zemlji, kažu nema nam spasa. Neki govore to smo prizvali sami, neki tvrde to je Božja kazna. Ja se pitam koliko astronomski mala je mogla biti ta šansa. Al opet dobro da je danas na radni dan, a ja ću ostat doma uz hit dana. Apokalipsa sa vašeg balkona, rezolucija perfektna, kristalan sound, surround all around when it hits the ground. A u Saboru jutros isti debilizam, čije stari bija ustaša, čiji partizan. A obzirom da je danas kataklizma, uputili su notu da nas priko reda prime u Europu. A ja još uvijek ne vjerujem 100% u sve to. Možda je neki reality show, neko pomicanje granica, iluzije iz bilje, neko medijsko izdrkavanje na temu iz Biblije, neko Orson Welles sranje kao ona invazija s Marsa. Možda je sve izrežirana farsa, ali gdje je tu baza? Neko ima bolestan smisao za humor, nek dobije tumor. Ako je stvarno istina, onda znam, iza svega su sigurno masoni, židovi, Bin Laden. I baš me briga, imam savršenu kompilaciju za kraj koju je složio Mladen. Uberi ovo, a vijest iz Londona, neki je tip na kladionici dobija masu miliona, a 5 funti je stavija na smak svita, baš na današnji dan čist goditak. Al sigurno je pomislija, oh shit, imam samo jedan dan za sve potrošit. Al čekaj, kako će mu uopće moći isplatit ništa poslije smaka svita, neće radit ništa, ne znam. Vatre će se pojavit oko 5 otprilike, izvadit ću bocu za posebne prilike. Lipo se crcnit, ubit najmanji strah, iz praha smo nastali, postaćemo prah. Razniće nas svugdje, neki vitar ludi, di god mu se svidi, o nama će pričat kaj mi o Atlantidi. A možda i neće, pa jebo nas, nemamo sreće. Nema nam pomoći.